sigurno preko 15, ga je tuklo, šutiralo, krvnički, znači tukli su ga, pa se malo odmaknu, pa se vrate, pa ga još koji put šutnu, tako da je bilo jezivo. Mislim, meni je bilo jezivo, ja sam ga par puta odgledala snimak i bio je, kružio je, da kažem, par dana non stop, ali posle više stvarno nisam mogla. Moj život nije isti i mislim da nikad neće biti isti. Ovo je izjava Jelene Vilotić, majke maloletnog dečaka koji je zverski pretučen u Valjevu. Njena izjava je deo filma Presedan autorke Tamare Jakimović, prikazana na televiziji Nova S. Ovo dete na ulici je prevela grupa ljudi u uniformama koji ne shvataju da to što imaju uniforme ne znači da ako krše zakon, a i tekako su ga prekršili, i sami nisu kriminalci. I ne shvataju da će jednoga dana odgovarati kao kriminalci. Sa ovim sam počeo podcast ne samo da bi se podsjetili na ovo što su ove zveri uradili, ne da bih obećao da će ovi batinaši krivično odgovarati, nego da bi čuli jednu hrabru majku i njenu rečenicu da za nju život više nikada neće biti isti. I da otvoreno priznamo da je zastrašujuće ovo gde mi živimo, kao i činjenica da i ovakve stvari tako lako postanu juče, da postanu lična trauma onih koji su stradali, umjesto da o njima svaki dan svi razmišljamo. Pozivam vas da pogledate na YouTube ovaj film, to zaslužuju svi koji su prebijeni, zaslužuje ova majka i sve druge majke i apsolutno zaslužuje i autorka ovog izuzetnog filma. Danas u podcastu govorimo o sramotnoj podršci srpskih velikih privrednika Aleksandru Vučiću, činjenici da je Vučić potpisivanjem takozvanih Mrdićevih zakona definitivno prekinuo put Srbije ka Evropi. Govorim o tome da sve što rade oni i njegovi je laž i to dokazuje na primjer aerodroma Beograd koji ima najsporiji rast u regionu. Ali odgovaram na neistine koje su od Stranke slobode i pravde na Twitteru iznosili neki novinari profesionalnih medija. Pa da krenemo redom. Podržavamo stav predsjednika izrečen na tematskoj sednici vlade da se mora obezbediti energetska stabilnost u svim vremenskim uslovima. Saopštili su najveći srpski privrednici okupljeni u klubu Privrednik, na čelu sa Veselinom Jevrosimovićem, predsjednikom kluba. Osim podrške genijalnog ideji predsjednika države da ljudi u 21. veku imaju struju i kad pada sneg, uvaženi privrednici su iskazali spremnost da pruže doprinos brzom i efikasnom sprovođenju reformskih mera koje je Vučić najavio, jer kao što znamo, taj isti Vučić je na vlast došao juče, pa nije mogao prethodnih 14 godina da sprovede reforme, nego će sad to da uradi. U svom saopštenju su privrednici rekli i da je predsjednik u pravu kada kaže da je potrebno da imamo visoko kvalifikovane ljude. Ajde, stvarno, pa to nikad nikome nije pao na pamet. Kako vas bre nije sramota, gospodo veliki privrednici, da izdajete saopštenje koje je na nivou opštinskog odbora SNS? Gde ste bili bre? Kada je Vučić na čelo EPS-a najveće srpske kompanije postavio Milorada Grčića, čovjeka bez ikakvog znanja i iskustva. Zašto se tada vi, kao ljudi koji ste se dokazali u vođenju velikih sistema kompanija, niste oglasili i rekli da će takva kadrovska politika uništiti EPS, umjesto što sada, kada je EPS u raspadu, podržavate ideju da se ostvari energetska stabilnost? Što se ne oglasite i ne kažete u kakvom je stanju Telekom, jer vi to kao ozbiljni privrednici jako dobro znate. Gdje ste bili, gospodo, prethodnih 14 godina kad je srpska privreda uništavana, kad su nas prestizale Bugarska, Rumunija, Crna Gora, a vlast lagala narod kako napredujemo najbrže u Evropi? Gdje ste bili da kažete da je udaljavanje od Europske unije smrt za našu privredu, da smo prezadužena zemlja koja strlja u dužničko ropstvo? Gdje ste bili sve ovo vreme da kažete da mora država da ulaže obrazovanje, jer bez visoko obrazovanih kadrova i novih tehnologija ne možemo napred, kao što smo to mi iz Stranke slobode i pravde ponedjeli godinama? Ćutali ste kao najveće kukavice. I to nije bilo dovoljno, nego sada, posle 14 godina prednjačke vlasti, podržavate Vučića kada priča o visokim tehnologijama i veštačkoj inteligenciji i govorite da se slažete sa predsjednikom je to važno. Što ne rekao ste ni reč kad je objašnjavao da deca treba da se školuju tako da sa 17 godina mogu da počnu da rade za bedne plate po fabrikama kao nisko kvalifikovana radna snaga i da smo mi Srbi lenjišci koji nećemo da radimo. Ne znam ko je sastavio ovo sramotno saopštenje, ali znam da bez saglasnosti predsjednika kluba Veselina Jevrosimovića nije moglo da ode u javnost.
Da li je, gospodine Rosimoviću, razlog za ovakav tekst činjenica da ste samo u decembru sa državom potpisali ugovore vredne skoro 300 miliona dinara, a već 14. januara sa Kancelarijom za informacione tehnologije, dakle opet državom, još 70 miliona? Šta je razlog ćutanja svih ostalih članova kluba na ovako sramno saopštenje, gospodo? Što ćutite? Koristili strah od reakcije režima? Šta god je, sramotno je. Ne vlada Vučić, zahvaljujući glasovima onih koji zbog plate od 50.000 dinara su zaokružili tamo SNS. Vlada, zahvaljujući vama i vama sličnima, gospodo, koji zbog svojih kombinacija ili konformizma ćutite ili podržavate režim koji uništava Srbiju. To sam rekao 100 puta, evo ponovio sam i 101 put. Sad nešto i onome koga su Vesa Comtrade i ekipa podržali, o Aleksandru Vučiću, čoveku koji je u danu kad je okupio sve ambasadore zemalja Europske unije i pričao im o tome kako je Srbija opredeljena za europske integracije, potpisao takozvani Mrdićev zakon i njegove zakone nasuprot stavu te iste Europske unije. Tako je još jednom ponizio sve te ambasadore, tretili kao da su zaposleni u pošti, a ne da su ambasadori evropskih zemalja, ali je ponizio njihove države i definitivno rekao ne članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Odgovarajući izjavu Marte Kos da ovi pravosudni zakoni ograničavaju nezavisnost sudstva i predstavljaju ozbiljan korak unazad na putu Srbije ka Evropskoj uniji, Vučić je rekao nešto još gluplje od onoga da treba svi da imamo struju kad pada sneg. Naime, predsjednik nam je rekao, komentarišući ovu izjavu Marte Kos, da ona ne govori istinu, pošto, citiram, Srbija ne napreduje, pa ne može da nazaduje. Ovom ironijom ili čime već, Vučić je reagovao na stav Europske unije da Srbija ne napreduje u procesu eurointegracija, pa kao da bude duhovit. Hteo da ispadne i pametan i duhovit i zajedljiv, a ispao je glup, jer to što ne napredujete ne znači da ne možete da nazadujete. Evo sad ću ja da vam dokažem. Dakle, evo, ovo je tačka A. Ovo je tačka A. Iz te tačke A Srbija krene na put ka Evropskoj uniji, a to je neka tačka B. Znači, od A smo krenuli ka B, znači napredujemo. U nekom trenutku smo došli u tačku C. Došli u tačku C. I sad ja vas pitam, zašto ne biste mogli da iz tačke C krenete nazad ka tački A umjesto da nastavite ka B? Iz bilo kog razloga, stali ste, okrenete se i krenete nas. Pa naravno da možete. I nema da je Vučić rekao glupost kada je izgovorio da ne možemo da nazadujemo kada u prethodnom periodu nismo napredovali. Možemo, gospodine predsjedniče, možemo i tekako i nazadujemo i to bogami u svemu i po zvaničnim podacima, Transparencija, Human Rights Watcha, svih ostalih kad su pitali ljudska prava, slobode, sloboda medija kad gledate Reportere bez granice, ostala novinarska udruženja, katastrofa. Na tabeli korupcije smo nazadovali, da smo među 4 najgore zemlje u Evropi. Po inflaciji smo među najgorima i tu smo nazadovali. Ne postoji oblast u kojoj smo zaista napredovali. Sve što vi govorite i ovi oko vas, sve je laž. Ili mislite da je napredovanje, recimo kada Arapima prodamo PKB za 17.000 hektara, za 104 miliona evra. Evo, znači, ovako, da još jednom, volim, brate, da pišem, znači, 17.000 hektara jednako 104 miliona. Znači, ovako, 17.000 hektara, 104 miliona evra, a uz te hektare idu i one farme, idu i zgrade, ide i mehanizacija, sve živo. A onda, delić tog zemljišta od samo 340 hektara, samo 340 hektara, proda ta arapska firma Al Dahra, ti Arapi, našoj državi Srbiji za Expo za 170 miliona. Pazi, 170. Znači, ovako, znači 17.104 kada mi njima prodajemo, a kada oni nama prodaju 340, 170 miliona. Pa primjećujete da je ovo za skoro 70 miliona evra više nego što oni platili svih 17 hektara. Da ponovim, 2% zemljišta, 2% samo, od onoga koje su kupili za 100 miliona evra, prodaju nama za 170. Pa ljudi, po ovoj ceni hektara, PKB, bez farmi, bez mehanizacije, svega ostalog, je vredeo
pomnožite 17.000 hektara po ceni ovog jednog odavde, 8,6 milijardi evra. Po vašoj računici, gospodo naprednjaci, a prodali ste ga za 104. Pa sami zaključite kolika je to pljačka, ko su lopovi u ovoj zemlji. Nazadujemo i kad damo Vansiju da bi Macron bio Vučićev prijatelj, damo aerodrom na 25 godina. Nikad ne dobijemo ugovor o koncesiji. Jako Brnabić rekla za 6 meseci, što je sramota, država nešto daje nekom drugom, moraju njeni građani, mora narod da zna šta smo dali pod kojim uslovima. I kad smo to uradili, evo, aerodrom se razvija i sad Vansi se hvali kako je povećan broj putnika u prošle godini za 6,6%, kako je to čudo, skoro 9 miliona. A onda se pojave ovi podaci koji sad i gledate na ekranu, da nas je Tirana, ljudi, Tirana, prestigla i to ubedljivo po broju putnika, da je ona prešla 10 miliona. I da je ta naš rast od 6,6% što vidite u tabeli najmanji u celom regionu, da su više u procentima u 2025. od Beogradskog aerodroma po broju putnika porasli svi od Atine preko Budimpešta, Bukurešta do Skoplja, Sarajeva i Banja Luke. Tirana porasla 48%. Budimpešta 33%, Atina 20%, Priština 12,7%, sve do Bukurešta koji je porastao 6,8%, ali to je više od ovih beogradskih 6,6%. Dakle, Francuzi rade katastrofalno loš posao. Aerodrom izgleda kao poluseoski, sa hodnicima bez prirodnog svetla, sa ugrađenim najslabijim materijalima, pa zgrada aerodroma prokišnjava, ali što oni kažu, samo kad pada kiša, kad sija sunce se uredi. Putnici hodaju do pasoške kontrole po pola sata, nema ni pokretnih traka, tek sad neke montiraju. Sve na aerodromu košta 5 puta više nego u prodavnici, a parking, onaj kojim je parking sad iz Beograda mora da pokloni, parking košta 400 dinara sat. Pa bre, kao da parkiramo na Hitrovu, ljudi, a ne ovde u Surčinu na beogradskom aerodromu. To vam je napredak na Vučićev način. I da se vratim ja na Mrdiće, njegove zakone, za koji taj isti set zakona, kaže Mrdić napisao. Taj isti Vučić rekao da su prvi zakoni koji nisu pisale ambasade zapadnih zemalja. Dakle, na stotine zakona koje SNS većini izglasao ovih 14 godina, oni su pisani u zapadnim ambasadama. Strašno, ako to nije izdaja, nego to je brevele izdaja kad bi to bilo tačno. Ali naravno, to nije tačno, nego on tako priča svašta lupeta da bi ovi njegovi glasili. Što se samog Mrdića, koji je predložio, kaže, set pravosudnih zakona, on ne zaslužuje nešto puno njemu da se priča, on čovjek ima takvu biografiju da ne može gem pravosudnih zakona da predložio, ne set, mislim, to budalaština, ne znam kakve to veze, da li mu tamo samo onda priča. Čovjek ima godinu dana pravne škole, godinu dana, 3. godinu tog pravnog fakulteta. Prve 2 godine fakulteta nije hteo da kaže gde je završio, posle je kao završio tu 3. i doktorirao, ali ne na pravu, nego na ekonomiji. U Beograd je stigao iz Trebinja sa 15 godina, bežeći vreme rata iz tog grada, gdje su takvi uslovi bili, zajedno s majkom, i onda kao dete iz mešovitog braka mora da pobegne, jer nije bilo bezbedno tada, naravno, u tim krajevima. U Beogradu je završio srednju školu i za to postoje svedoci. Preko toga nema nijednog svedoka, bavio se rvanjem, pisao da je fitness instruktor, pisao tekstove za onaj Nacional, i sa 32 godine mu se probudila glad za znanje. I ne samo da je završio 3. godinu, tu što je pisao prirodnog fakulteta u 33. godini života, nego je umeđuvremenu i doktorirao. Znači, bre, kakav doktor, takvi zakoni. Tako nam je zemlja u kojoj je direktorka prve, ona što je zovu Lady Drone, Danka, kako se zove, u sukobu sa svim nastavnicima, sa đacima, roditeljima, haos, roditelji ovu školu, mislim, potpuni pakao na uglednoj beogradskoj gimnaziji, i onda dobije Svetosavsku nagradu. Uvreda za sve poštene nastavnike i profesore i još jedan dokaz kako se ova vlast odnosi prema obrazovanju. Dugo sam razmišljao da li ću da govorim o sledećoj temi ili ne. Ali sam na kraju odlučio da budem malo što jesam,
čovjek koji svakome kaže šta misli bez obzira na cenu koju će za to platiti, a Boga mi je cena visoka. Znači, ja nisam čovjek koji prati previše društvene mreže, to će vam reći svi koji me znaju, naprotiv. Ljudima govorim da se skinu s tog Twittera i tako dalje, ali jednostavno nisam mogao da ne vidim šta se sve od strane nekih novinara N1 i televizije Nova S prošle nedelje na Twitteru pisalo o SSP-u. Prvo ću reći svoj stav o televizijama N1 i Nova S. Da nije tih televizija, Srbija bi bila potpuno u mraku i ljudi koji ne prate mreže, ne čitaju portale poput, recimo opet Nova RS ili Danasa, ne bi imali nikakve informacije osim oni koji plasiraju na desetine režimskih televizija. Naravno i malo mrežno, to je malo. Novinari ovih televizija su ljudi kojima je bezbednost izuzetno ugrožena jer su od strane režima milion puta nazvani izdajnicima, stranim plaćenicima, neprijateljima Srbije. A pošto ih narod, ljudi, prepoznaju na ulici, rade na televizijama, uvek postoji opasnost da ih neko indoktriniran lažima koje režim širi na ulici ne samo vređe, nego i fizički napadne. Verujte mi, ja to po sopstvenom primjeru znam najbolje i znam koliko je to opasno. Zato ćemo mi iz SSP-a uvek podržavati i braniti sve slobodne novinare, svih slobodnih medija, gde god možemo i trudit ćemo se i borit ćemo se da nastave sa svojim poslom. Drugo, svaki medij ima pravo da profesionalno radeći svoj posao odluči koga će zvati da govori u programu tog medija i svaki novinar ima pravo da svom gostu postavi kako god pitanje želi. To je osnova slobodnog novinarstva. Na gledalcima da procenjuju da li su ta pitanja dobra, profesionalna, pametna, ako su pitanje neke tvrdnje, da li su one istinite ili ne, ako gledalci procenjuju ko je bolji novinar, ko je lošiji. Naravno, svaki gost ima pravo da na način za koji misli da je najbolji odgovori na postavljeno mu pitanje. Mislim, to je isto tako logično. Ovo govorim i kao čovjek koji je bio urednik informativnog programa, tada skoro pa jedinog slobodnog medija u Srbiji, radija B92, to je 90. godina velikih demonstracija i svega. To je bilo vreme kada su postojala samo 2 ili 3 televizijska kanala, RTS 1, 2, ne znam da li, mislim da još nije bilo ničega, malo Studio B, negde isto njihov, da su ovi svi kasnije došli, BK, ne sjećam se više. Znači, samo 2 ili 3 televizijska kanala sa nacionalnom frekvencijom i bio radio B92 je bio nešto slično onome što je danas recimo N1. Kao urednik tog radija primio sam u to vreme najveće novinarske nagrade za rad redakcije koju sam vodio, tako da nešto o tome ipak i znam. Prihvatam i da novinari imaju svoje Twitter profile i da, ako im to njihove medijske kuće dozvoljavaju, na njima komentarišu političke teme. Ono što mi deluje kao izuzetno čudno su objave koje su prošle nedelje na Twitteru imali Željko Veljković, novinar televizije Nova S, urednik i Žaklina Tatalović, televizija N1. Neke od tih objava su ovde ispred mene, ja sam ih tu ovde stavio u laptop i vidjet ćete ih i vi na ekranu. Ovako. Samo da nađem odakle kreću. Gospođa Tatalović je napisala kako je isto, kako je rekla, šure botovi SNS-a i SSP. Potom je čestitala svom kolegi Radovom Seratliću na pitanju koje je postavio profesor Vladimiru Obradoviću, čestitamo na Twitteru, nije ga pozvala telefonom, kaže bravo, nego na Twitteru, što nikada do sada nisam vidio da je neko uradio. I na kraju je napisao da je Vlado Obradović isti kao Vučić. Željko Veljković je prvo pisao kako mu jedan čovek rekao kako jedina mogućnost da Vučić pobedi na beogradskim izborima da neko iz opozicije iste bojkotu i gleda čuda SSP je bojkotovao. Potom je napisao kako Marinika i ja nismo sudili što neki ljudi koji nemaju nikakve veze sa SSP-om, ako sam dobro shvatio šta rade, oni na Twitteru nazivaju ljude koji podržavaju studentsku listu studentskim svedocima. Posle napisao da ne vidi da u ovom konfliktu, ne znam kome, nije važno, učestvuju stranke opozicije, niti napadnuti kukovi da su napadnuti, reč je zapravo samo u jednoj stranci. Pa ajde da krenem redom sa odgovorima. Inače, gospođi Tatalović ne rado odgovoram zbog privatnog sukoba koji smo imali, koji ima nikakve veze ni sa njenim, ni sa mojim poslom, ali s obzirom šta je pisala, morat ću to odgovoriti. Prvo, stranka Slobode i pravde nema bota. Nije ih nikada imala, niti će ih imati. To se lako može provjeriti kad pogledate koliko se retvituju objave koje imaju najviši funkcioneri stranke.
Da imamo botove, kao što ih ima SNS, sigurno bi broj tih retvita, šerovanja svega bio značajno veći. Mi se trudimo da naši članovi što više prošire naše stavove, jer je to jedan od malog broja načina da uz medijsku blokadu koja postoji, naši stavovi ipak dođu do jednog broja ljudi. Ali niko nema obavezu da to radi i na svakom i članu i funkcioneru stranke da odluči da li će nešto retvitovati, šerovati i tako da. Drugo, zaista je uredljivo na bilo koji način porediti Vladu Obradovića i Aleksandra Vučića. Kamo li reći da su isti? To bi bilo kao kad bih ja uporedio bilo kog novinara N1 sa Draganom Vučićevićem ili Gordonom Muzeom. Aleksandar Vučić predvodi organizovanu kriminalnu grupu koja uništava Srbiju, njegov režim novinare profesionalnih medija naziva izdajnicima, stranim plaćenicima, neprijateljima Srbije. Njegovi aktivisti i plaćeni batinaši fizički napadaju novinare N1 i tako dalje i tako dalje. Da li bilo šta od toga radi Vladimir Orlić? Ne. Ja mogu da razumem da je gospođa Tatalović nezadovoljna odgovorom Vladini na pitanje njenog kolege Radovana Seratlića, koje ona smatra toliko genijalnim da je to čak napisala u tweetu, ali to ne može biti razlog da poredite Vladu Obradovića sa Vučićem. Trebalo mi malo vremena da shvatim, inače šta je tačno Tatalovića napisala u tweetu, jer u tweetu piše, samo da nađem ovde, u tweetu piše u 100 pitanje davno nisam čula bolje. Evo, čitam od slova do slova. Fale ove kvačice, to sam shvatio, znači u 100 pitanje davno nisam čula bolje. I opet nisam odmah uspio shvatiti. Ovo Radovan srce, to sam razumeo odmah, kao i poređenje Obradovića sa Vučićem. Šta da kažem neko reči o tom i još jednom pitanju koje Radovan Seratlić, godišnji dobitnik nagrade NUNS-a, na čemu ja iskreno čestitam, postavio Vladi Obradoviću, pa pre svega da čujemo to njegovo legendarno pitanje. Prethodnih dana mnogo polemike u odnosu Stranke slobode i pravde i studenata. Đilas kaže koga da podržim, gospođa Tepić kaže neće Lompar. Argumenti se svode na to da studenti neće moći da kontrolišu pojedinci, da su pojedini među njima mnogo desno. Čemu takvi argumenti ako znamo da je potpredsjednik Stranke slobode i pravde bio Dejan Bulatović, ako znamo da je kandidat Stranke slobode i pravde za gradonačelnika Beograda bio čovek iz DSS-a, odnosno Vladeta Janković? Ajde da krenemo redom. Evo, prvo, nismo ni Marinika ni ja rekli da studenti neće moći kontrolišu poslanike sa studentske liste, nego su to rekli sami studenti Utisku nedelje i dan kasnije. Dakle, nisu to naši argumenti, gospodine Seratliću, to je istina koju studenti hrabro saopštili i ja se na tome čestitam. Drugo, nisam ja pitao koga da podržimo, nego šta da podržimo, a pre toga naveo da su studenti sami rekli da osim što neće moći kontrolišu poslanike, da će ti poslanici sutra praviti svoje neke političke organizacije, da vlada koju bi izabrali bi mogla da ne bude ograničenog trajanja, nego da vlada 4 godine, pa sam logično pitao kako će da ljudi potpuno suprotnih stavova o najvažnijim pitanjima, kako će da vrše vlast. Nije to samo Europska unija ili izolacija, to je pitanje šta biste radili za NIS, to je pitanje kakav hoćete sistem privrede, to je pitanje kako hoćete obrazovanje, znači to su, da li hoćete uložite pare u obrazovanje ili u naoružanje, jedni smatraju treba ovo, znači kako će to funkcioniš. I onda, kad sam to nabrao, logično se postavlja pitanje, a na osnovu tih činjenica koji studenti sami saopštili, kao na osnovu da ošte mi ne znamo ko će biti ti ljudi koji će provoditi svoje stavove koje niko neće kontrolisati, ali ne znamo njihove imena, ja sam pitao šta treba da podržimo, odnosno šta je tačno to što se poziva da podržimo. Znači šta, a ne koga. Koja je druga stvar. Treće, ne postoji nikakva rasprava između studenta i SSP. Jasno sam rekao da sve što studenti rekli istina. Rekao da imaju pravo da imena ljudi koji su na listi saopšte, kada listu budu predavali, i jasno rekao da svaka lista koja pobedi na izborima ima pravo da vlada 4 godine. I niko studenta sa svih onih profila nije odgovarao, jer nema šta da odgovara. Rekli smo ljudi imate pravo, to je istina i tako dalje. Odgovarali su neki ljudi na mrežama, većina njih nije potpisana imenom i prezimenom. Njima su odgovarali neki ljudi koji imaju suprotne stavove, to je otprilike to. Zašto izmišljate konflikt stranke i studentskog procesa? Četvrto, nije Marinika Tepić rekla da su Lompar i Bakir studentskoj listi, to je rekla
novinarka Nova S, Nevena Mađarević. A porediti gospodina Lompara i gospodina Vladetu Jankovića je zaista, potrebit ću blag izraz, besmislen, jer nije gospodin Janković organizovao književne večeri Radovanu Karadžiću i sa njih slao telegrame podrške pomenu. Nije gospodin Janković pravio organizaciju sa Smiljom Avramov i Kostom Čavoškom. I nije gospodin Janković bio predsjednik političkog savjeta Dveri. Gospodin Janković je kao član Demokratske stranke Srbije bio borac protiv Slobodana Miloševića, blizak saradnik Vojislava Koštunice, a potom ga je vlada Zorana Đinđića postavila za ambasadora u Londonu 2001. godine. I nije bio kandidat SSP-a za gradonačelnika, kako je rečeno, nego je na osnovu svega što je u životu radio, kao veliki gospodin, intelektualac, Beograđanin, veliki kritičar režima Aleksandra Vučića bio kandidat koalicije u kojoj su bili i Demokratska stranka i Narodna, kao i PSB i SSP, a ono listiće da vam piše na čijoj ste kvoti, pisalo uz njegovo ime Narodna stranka, iako nije bio član. I mislim da on toliko više nije bio član i DSS. Dakle, bio je kandidat, što je također jako važno, za poziciju čovjeka koji će voditi grad i baviti se gradskom politikom, a ne neko ko će donositi odluke o državnim pitanjima i recimo o tome da li ćemo u Evropu ili ne, mada ja ne sumnjam u to, kakva bi njegova odluka i po tom pitanju bila naravno u stavu koji svi imamo da se ne narušava teritorijalni integritet Srbije. I peto, da, Dejan Bulatović jeste bio potpredsjednik SSP-a, to je tačno rečeno, baš kao što je Milja Miletić bilo nekada na N1 ili Maja Nikolić na Nova S. A danas je Bulatović u SNS-u, kao što znate, a ove dve novinarke su na SNS-ovskim Euronewsu i Blitz TV-u. Jel tako? Tako je. U ostalom, neki su, boga mi, sedeli na B92 i na Prvoj, kad su te televizije uveliko bile režimske, ali o tome danas ne pričamo. Inače, pita gospodin Seratlić i zašto ne razgovaramo sa studentima, zašto im ne pišemo na mail adrese plenuma kao što oni pišu kad zove u gost. Kao odgovor, da ja ne pričam više, emitovaću isečak iz gostovanja predstavnice studentskog protesta i to samo dan ranije, pre nego što je gospodin Seratlić ovo pitao, gostovanja televiziji N1, pa da vidim. Stav koji je izglasan na nivou našeg pokreta je da trenutno nije trenutak za razgovore sa opozicijom. Mi uživamo veliko poverenje građana Srbije i samim tim svaka naša odluka ima taj teret da mi ne smemo izneveriti to poverenje. To poverenje je nama pruženo pre svega zato što smo bili nešto novo i sveže na sceni. Tako da u ovom trenutku ne vidimo razgovore kao produktivne, što ne znači da nekada u budućnosti to neće biti stav pokreta. Trenutno mi moramo da poštujemo ono što je izglasano, što je da trenutno nemamo nikakve pregovore sa njima i ne želimo generalno da zavisimo od drugih političkih aktera, već poverenje koje je nama poklonjeno ostaje naše i mi želimo da ga opravdamo. Upotrebili ste tu reč poverenje. Da li to znači da mislite da ukoliko biste možda razgovarali sa predstavnicima proevropskih stranaka iz redova opozicije, da bi na taj način vam neko zamerio, pre svega građani koji nekako vam daju podršku? Ne pričamo samo o proevropskoj opoziciji, dakle pričamo o kompletnoj opoziciji. Poverenje je ustupljeno studentskom pokretu koji je sada postao neki opšte narodni bunt i to poverenje mi zadržavamo zato što smatramo da su građani prepoznali nešto novo i nešto sveže, što bi se možda stopilo sa nekom pričom starijom ukoliko bismo ušli u te pregovore. Toliko o genijalnom pitanju koje je razorilo SSP. Inače, ja sam uvijek mislio da je posao novinara ne da razori gosta, nego da dobije odgovor na pitanje koje interesuje ljude, gledalce, ali dobro. Recimo, evo, da ne bude samo destruktivan, ja bih recimo da sam bio na mestu gospodina Seratlića postavio sledeće pitanje, evo, pažljivo sam ovde zapisao, evo, ako bi ja pitao, Vlado Obradović. Ima toliko sličnosti u stavovima studenta i opozicije, konkretno SSP-a. Studenti traže tužilačku policiju, vi ste to tražili zakonom još iz 2019. predložila ga Marinika Tepić. Studenti insistiraju da zakon o poreklu imovine, a vi ste taj zakon predložili 2019. Borko Stefanović. Studenti se zalažu za lustraciju, vi od osnivanja stranke u programu, stoji na sajtu stranke, imate lustraciju. Sada studenti kažu da je obrazovanje najvažnije, a vi to godinama ponavljate. Pa kad ima toliko sličnosti
Zašto nema razgovora među studenta i vas? Zašto pominjete Lompara i Bakića? Da li primećujete da neki ljudi misle da ste u konfliktu sa studentima? Kraj. Ali dobro, nisam ja neki novinar. Niti ja znam da sastavim pitanje, tako da je nebitno kako bih ja nešto formulisao. Znači, to je ovaj prvi deo. Boga mi užedno sam se ispio. A sad ima i drugi, koji izdrži. Što se tiče gospodina Veljkovića, prvo da se zahvalim na iznetim činjenicama da nikakvom bodljikavom žicom nisam ograđivao Rome, kako je to tvrdio Ratibor Trivunac, i da je akcija raseljavanja romskog naselja pored Gazela jedna od najboljih stvari koja je urađena u vreme mog gradonačelnikovanja. Danas ću samo reći da je u pitanju bila žičana ograda koja mora postoji oko svakog gradilišta, da je postavljena od strane izvođača radova, a ne grada, da smo mi kao grad Beograd od Ujedinjenih nacija zvanično za projekat resocijalizacije manjinskog otkupa romskog stanovništva dobili nagradu za najbolji takav projekat određen u svetu te godine, pa ću samo o tome i o tom trivuncu govoriti sljedeći put. Evo ovako, tu imamo više tweetova. Evo, tweet prvi, čitam. Ne vidim da u ovom konfliktu učestvuju stranke opozicije, niti napadaju, niti kukaju da su napadnuti, reče zapravo samo jednoj stranci. Ako je gospodin Veljković mislio na SSP, moram da ga obavestim da SSP nije ni u kakvom konfliktu ni sa kim, osim što je u ratu s organizovanom kriminalnom grupom, na čijem je čelo Aleksandar Vučić. Nikoga ne napadamo i ni za šta ne kukamo, to je broj 1. Tweet drugi. Rasprava o takozvanim studentskim svedocima. Gospodin Veljković kaže u tweetu, ma dobro, naći će sigurno vreme Marinika i Đilas da osude, nego nikako da im se ukaže prilika da gostuju u nekoj televiziji. Iskreno, ja nemam pojma šta znači to studentski svedoci, ni koga neko na Twitteru tako naziva. Znam samo da to ne radi niko od ljudi iz SSP-a. Iskreno predlažem svima kojima je Twitter postao život, da shvate da je život negde drugde, da Twitter ima vrlo malo veze sa realnošću, da ogroman broj ljudi koji vređaju druge ljude i jednostavno nije baš mnogo zdravo previše biti tamo. Ali dobro, svako ima pravo ako želi, samo nemojte nama koji ne želimo da spočitavate što nešto nismo videli. Inače, ni ja, naravno ni bilo ko od mojih saradnika ne podržavamo da nikoga ko se bori protiv režima napada i vređe, zato osuđujem ovako ponašanje, da neko nekog naziva tim svedocima, ne znam šta je to, i očekujem od gospodina Veljkovića da osude desetine uvreda koje ja dobijam svaki dan od ljudi koji su predstavljaju da su Vučićevi protivnici i koji mi recimo ćerke nazivaju kurvama i tako dalje, jer sam iznao svoj stav o tome šta podržavamo na studentskoj listi. Recimo, volio bi to da vidim, pošto on ima iste veze sa tim ljudima koji meni to pišu, kao ja s ovima što pišu o tim svedocima, pa onda valja treba svi da to osudi. A što se tiče gostovanja na televizijama, to za Mariniku i mene, na televiziji Nova S sam bio gost više puta prošle godine, to kažem, bio sam u januaru ove godine, među nama, a na televiziji N1 sam prošle godine bio gost ukupno 3 puta, znači 1, 2, 3 puta. 2 puta kod Tanje Aleksić, ona u 1 popodne, i jednom kod Jene Momčilović, to je bilo u februaru prošle godine, kad su večernjem programu gosti bili predsjednici svih opozicijskih stranaka, pa bio i ja. Znači, to je to. Ove godine me Nataša Mirković pozvala u jutarnji program, to baš na Badnji dan, ja sam na tome zahvalio. Bio je odličan razgovor, vrlo pristojan, isto sva pitanja bila laka, ali mislim da je to na nekom vrlo visokom profesionalnom nivou. Naravno, ja ne bi bio ja da se nisam zahvalio, što sam bio gost baš na Badnji dan, posle 2,5 godine, jer sam posljednji put bio u jutarnjem programu N1 28. maja 2023. godine. Dobro. U toku 2025. nijednom nisam bio gost u večernjim emisijama koje uglavnom vodi, koliko sam vidio, Danica Vučinić, a nisam bio nijednom gost u jednom popodnevnom terminu koje vodi najviše Maja Dragić. Mislim, kod nje nisam bio gost nijednom tokom 2025. a nisam bio nijednom gost tokom 2024. kao ni 2023. kao ni 2022. 2021. 2020. 2019. i 2018. kad sam se vratio u politiku. Znači, nikad nisam bio dobro. Kao što sam rekao, pravo svakog medija i novinar odlučuje koga će da zove, koga ne. To je njihovo pravo i to je tako. Očigledno je da je procena bila da je važnije da gosti svako malo, svake nedelje budu Cjetin, Jovo, Božo, ne znam, tako sve još i ostala ekipa, nego recimo taj neki lider, predsjednik najveće opozicijske stranke, šta ima on tu nešto da pričam,
Ja tu odluku poštujem i opet ću reći da nije N1, Srbija bi bila u potpunom mraku. Bez obzira na to što je bio god samo 3 puta, moja maksimalna podrška je podrška SSP-a svima da nastave da rade svoj posao, jer nama je cilj rušenje Vučića, to je primarni cilj, a tek onda da SSP bude vlast. Tweet treći, ovde imate ovaj screenshot koji sad možda vidite, ovaj posljednji tweet tamo dole gde se to pojavljuje. Stranku koja se prema novinama ponaša isto kao SNS treba kritikovati u svakoj prilici. Vidite, gospodin Veljković je ozbiljna uvreda za sve nas u SSP-u. Jer da je ovo tačno, to bi značilo, kao što sam već govorio šta rade Vučić i njegov režim, ponovit će da smo mi organizovali fizičke napade na novinare, kao što je to SNS uradio više puta, da smo vređali novinare, da smo govorili da su plaćeni, da su izdajnici, da smo time što govorimo ugrožavali njihovu bezbednost i tako dalje i tako dalje. Ništa od toga nikada nismo radili, naprotiv, uvek branimo i branit ćemo profesionalne novinare i uvek ćemo reći da ljudi zaposleni po raznim formerima nisu novinari i to govorimo mnogo više nego što govore stari profesionalni novinari. Zato smatram da je ovo što ste gospodine Željko Veljkoviću napisali o nama vrlo uvredljivo i strano. Dobro, to je vaše pravo, pišite što će. 4. tweet, ovo poslednji, jeste. Kaže mi jedan čovek, sećaš li se kad je onaj jedini način da naprednjaci dobiju Beograd i Šapić, ostane gradonačelnik, bio da opozicija ne izađe na izbori. Deo opozicije stvarno bojkotao izbore, ona isti koji sad tvrdi da ne smiju da se bojkotuju izborne institucije. Jel se to stvarno desilo, znak pitanja, ja sam nešto zaborio, kraj tweet. Evo ovako, nije se nikada ništa slično desilo, gospodine Veljkoviću, i taj čovjek koji je to rekao, a sigurno sam da postoji, jedan veliki lažov, a vi ako ste u to poverili ste sebe dosta degradirali. Nikakve šanse nije bilo da se na junskim ponovljenim beogradskim izborima 2024. godine pobedi uz 40.000 lažnih birača upisanih u birački spisak i samim tim dok se ne izbaci. Imaju pravo da glasaju i lažnom opozicionom listom Branimira Nestorovića koji je u Beogradu na decembarskim izborima 6 meseci ranije uzela preko 5%. I to nisam rekao samo ja. To je rekao svako ko se razume u politiku, to je rekao analitičar Boban Stojanović koji sigurno nije fan veliki SSP-a, to je rekao i Đorđe Vukadinović koji takođe ima svoje stavove, to su rekli i mnogi drugi. A to govori matematika sa decembarskih izbora. Uz ogromnu izlaznost, 925.000 ljudi, mislim je tad u Beogradu glasalo, je SNS dobio 39% plus sa tim dodatnim listićima koje je donao. SPS je dobio, znači ovo je SNS. SPS je dobio 4,75, ajde stavit ću 5%. SPS. I Nestorović dobio 5,4, to je opet, znači, preko, ovo je 39 plus i ovo je 5,4%. To je taj nešto. Ovo kad saberete, gospodu, evo ovo, nije neka teška matematika, ovo kad saberete, došli ste na 50%. 50%. Možda čak i neka decimala iznad, ali 50%. Odbijete ove nevažeće, vamo tamo ne pređu cenzus i jasan rezultat izbora. Naravno da Nestorovići birači su opozicijani birači i oni misle da kad glasaju za Nestorovića glasaju protiv Vučića, ali to nije tako. Da je tako, Nestorović bi tog decembra 2023. sa listom Srbija protiv nasilja, listom DSS POKS napravio većinu u Beogradu jer smo zajedno imali više odbornika od SNS i to, mislim, 4 od SNS i SPS zajedno. Ali to uradio Nestorović? Nije, boga mi, nije. Nego je rekao, neću ni s jednima ni s drugima, pa se kao Jerković još neka odvojili za svaki slučaj, Vučić nije smeo da ih uzme, ali je Evropa rekla da su izbori pokradeni. Znači, zato su i bili njih dvoje prvi na listi, da ste Nestorović začudi strašno kako su oni odvojili, ne slušaju više njega. Znači, scenariju ne za dečje filmove, ne crtane filmove, to ne ove današnje crtane, nego ne crtane koje smo mi kao deca, ja pre 50 godina gledao, da mogu Tom i Jerry da rode ne znam šta i tako dalje. Znači, se ne laže. Dakle, to je to. Da sad ne govorimo o tome da je dogovor svih ljudi iz opozicije bio da se ne izlazi na te izbore, da je Proglas to javno saopštio dan posle zajedničkog sastanka svih, da smo to potpisali, na kraju su se neki za dan promenili stav, izašli na izbore i sad su po vama krivi oni koji su ostali principe i nisu
nikoga slagali, oni su krivi. Da, u redu, ne mogu više biti stvarno. Da završimo ovaj podcast kod onog preduhića. Pozivam sve novinare da za sve što imaju, da me pitaju, slobodno me pozovu u emisiji. Sve što misle da ja tu nešto radim, grešim, pravu sam, nije važno. Da me pozovu emisije njihovim televizijama i da me pitaju pred kamerama. Iznošenje neistina na Twitteru, SSP-u, našim ljudima nije pristup koji služi na čast bilo kom profesionalnom novinaru koji to radi i niko tako nešto nikad neće razumeti. Imate emisije, ljudi pozovite, pitajte šta god da mislite da treba, mi ćemo odgovarati najbolje što znamo, a građani će proceniti koliko je to bilo dobro ili loše. Dragan Đilas. Dakle, Dragan Đilas vodi Đilas. Dragan Đilas. Dragana Đilas. Đilasa. Dragan Đilas. Draganom Đilasom. Dragan Đilas. Dragan Đilas. 619 miliona evra